Karbiang long sang Nagaland Sorke Pond Forest Department atum Chinidun Dedet. Jengka rong pangbong along 24 Plaza Song tupen arsik jit pen rada tumpen maikang ni. Karbi Kuru searching room mamai pen rong kang thir sarik teron arong along sancho mamai keseng. Kardom ada birta longpen nili birta thanbang sami Monica milikpi no birtang tonpen arjoitha. Karbiang Termas Council atau Revenue kelong nang jiadim Nagaland government atum sika laksir kep hini rasuri puli kep tangka cepalong pona birta jakhoni phaing kor sir keparni pherang kepen birtang pale. Additional Deputy Commissioner di Mampur pen order lo cewan si Karbiang sang tiarni bang humner kep atrak kepon. Karbiang forest site kamatum Chinidun Dedet. Karbiang Termas Council ke revenue ka dure sita halapu Nagaland sor ke Karbiang tangka si kepon. Lake forest site kamatum ke chok chia potlo athe manjalong ACF sahem forest checket lapen police checket do ta anibang aron repen sangti di Mapuran cheleng bom. Ladakh forest site kamachoko maradum Karbiang Termas Council along akang tu apu ke do to phan thangnat lam themate report chipitik the. Indian Constitution along ketok Karbiang lake 6 schedule adim Karbiang Termas Council MAC kilika hut inglong asosi vote pilong choji laban MAC kilika hut sita inglong asosi thulong choji la hailam rong pangbong arad phan jakhong ni phaing kor sir keparni mailong than pachini pon Kiramtang kilika hut penang constituency along inglong aso kalipin pen kilik thurdun pen chapahailo lapen Karbiang Termas Council along ta arpu chapalong dun lo la sojo 6 schedule adima longke aron kalipin pen thulong lepu pen 24 Plaza Song atum chesong bong wang bom si bangi thom MSC atum phan high court along case pidetlo case tame 24 Plaza Song atum chapahailo high court pen chiklo jon trokang bong Karbiang Termas Council kachari atum phan lamtoi pilo electoral aron kimi selam nang ji pu sitame chiklo jon trok dam deta phita Karbiang Termas Council kachari atum KPM pledet ke chokche det lo kusi 24 Plaza Song a convener cleared up terang pen mailong ninje 24 Plaza Song electoral aron kimi Islam letik ke chesong bom ji lapen anso se chesong pangtang jilang bangi thom MSC atuma phan hearing do bomlo prabjin penar pu pen chionam pu puta ningji mai 24 Plaza Song a joint convener ji song timu 24 Plaza Song along man ke do atum ben chenglok rat atum ta mai long chitong don rinti Karbi Kuru searching room maya hin pen ke damtang jakhoni phaing kor ner ke barni pen san choma mai ke seng pangcheng rong kang thir sarik teron rong along Karbi Kuru searching room mai san choma mai ke seng abirta nangli Karbi Kuru searching room mai ke damtang surini akrener ke baningkan chitia chiklo ni phai kre trok ani sim hang pathek pon labang so mai along mai phuthon sing teron kongchun bang welson tiso KKCA bidi saratum lake Jit Kumar Rongpi Hemari Tongpi Thorom Singh Teron Longbiram Ingti Lopen Chandra Singh Krotum Henlo Karbi Kuru searching room mai pen kapathik pon aron atang lake aron bari mate karkli kape jo hut kachapang thir karkli kape jo hut akenang sot hor hanan si sigdang chot nangji Kuru sar Borwa lapen arna masai karkli kape jo hut lang chinglu ching thi ben pe rikang thir chipin deng nangji Don raba hem chujun chuku hut kidun busame chinglu ching thi et pen hadak chujun along lelo te bari thema de sining richo arnama phan iri hongjak pen chardom nangji lapen no wekimia to phan karkli kape jo alam lun pachan nangji puarona tang pathik pon lapen KKCA atiria hin pen kachuri ke lapu henlo sekar charkli bom arong asar lapen kuru sara tum doanta kachara pacheto duna kenang sot lasi KKCA amai long rong asar amen lapen kuru sara amen along riamen kebachini thekjia phan 600 304 6761 lapen 94011 66033 a number along kohumri jia phan alang itum pen pachini Agency PKCA abang ko adobe profit naman nilin pen karom parilo ado kasi non PKCA pen keklan bom kamang ke enang sorlo der hoilo pustami itum sa PKCA pen jitu ke mang labang ke katya hey
kekui pengharia drum kiring dia pansi ke klembon asik la non klembon thamani li ninga klok men churupar apor kompiglo pustame nona la swapor lang si klemple pute litum na honghari pa dharmo bang ke kabe na sidambom sitame non mange ningthelo ke klembang du thupok masi litum ka do stame kar biarat kekui honghari arat man bang ke chirap titu dunangpo ajar kam stabi kopi malang untuk nak pingkat puson si itu mah terhombo bang kerengi mah pacan teji mah ipa meji mah mau nak perang teng son kali non bang asap ngeje pensi film je pansuni li tuning ri ati haku pen non akai bang praktik lo nasi ajar kam lekam stabi asap kepak pon laso bang edurani an tike ring rate nasi uthot ni nang tumpan adobe karbi hongari adrom ken bang kubang piduman to tuniri lo la non ki si etum kelembo malong ninga prompen chedon dun pen chirap cheto dun sonte me pari nan nomom so poropan birta monton baisna Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Palm Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pivotal birta long wang twiglo. Karbiang long lapen Dima Sawara tum BJP government jongsi district state lapen central long naing ni lopulote Karbiang long lapen Dima Sawara kari article 2448 chun popo ke heman piniar ni heman na kasonsi theglong mate Karbiang long lapen Dima Sawara da phan chong thui data sonsi na mandet lopusi non hejong pherang kepen birdang pali. Karbiang long lapen Dima Sawara tum ningkan kwan pen ne article 2448 jakong kelomje phanang chesong bom wang bomlo lapen congress pen sarkar kachari huta Karbiang long lapen Dima Sawara kar ike thang ta ki chunang thek abedetlo central long congress kachari bom mahut BJP songjapo LK Advani Karbiang long Kherunia long nang sunsi radamai pinang dolo la sohut LK Advani pen Karbiang long lapen Dima Sawara da phan article 2448 kapa junjia phan nang charabdun po BJP jongsi central long chari long lo te pusi lamte chichak takang lapen kedamtang surinira Kripli aningkan MP Kiligu sitame dongmuka radamai pi kapaman ponalong BJP songja po Rajnath Singh sitame radamai pi along ke jai tekang ke BJP phan Karbiang long lapen Dima Sawara tumjongsi pahailo te article 2448 number chun pi po pusi alangli penta lamthe chichak takang बहनों भाइयों और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा। 4A को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहां के लोगों की मांग। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट बनाइए और हमारे कैंडिडेट जयराम को भारी मतों से जिताकर यहां से भेजिए। हम इस इशू पर बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट विचार करेगी, आपको भरोसा मैं दिलाना चाहूं। Piniarnian ke difu dispur lapen Delhi anta BJP sarkar si chidon thorlo bonstame non hejong Karbiang long lapen Dima Saw BJP asong pen ke haidun MP Horen Singh de parliament session along article 2448 napachun pinang po pu ke hangduna huke government of India Minister of Home Affairs G Kisan Reddy pen lam nang ki pidun ke Karbiang long Dima Saw phan article 2448 ki PJ phan ke aron along ave pusi lamboy pirong Lasi langnam tha Karbiang long lapen Dima Sawara da phan kili kapor hudote article 2448 nampa chun pipo BJP phan nampa hai non puji non pa hai that pen article 2448 PJ phan aron along ave punin jerong article 2448 amen pen rachari atum nangkapa thui ke Karbiang long lapen Dima Saw arada tum pen ke wangjiar ni pen ke pangthek paminang ji putak penang ke thekeri atum pen ningje Kheroni Police Station angkang kedo Sumit Yadav lapen Kopli Infotech ahem Lal Bahadur Yadav atum West Karbiang long DC lapen Kheroni Police Station ausi atum asil lapen ridak chonghusi PRC lapen character and antecedents certificate aron ripen kasalam along kachirabdun atum aphan ritar lipsi keton ke lang asai khi atum pen nonan banghini aphan nebing nang pontang lopusi jakhong ni phain koran sirkepar ni pherang ke hundor kropen birtang pali Kachini dun atengki inut Rakesh Kumar Yadav popang pusuri hini rakrener kep aningkan Sumit Yadav along aron pen kasalam a documents pen ITBP along lo chok dun si chipalong lo lapen non seke endun bom lo bonta Rakesh Kumar Yadav aputhak ITBP pen kang sir kang chap kapa do hutsi alang li documents lake choklim kali puang thek klang lo la so jok West Karbiang long adisi pen Hamren Police Station along nam hoi pidet lo lam hoi ki piating Kheroni along Lar Bahadur Yadav pen kipi bon Kopli Infotech Seal and Stamp kasalamat along kachongda tun abang pudipak ram lapen Kaju Pater Tok apan Jitendra Sohan apan nep ingnang si Hamren Police Station along wanted lo Police atum pen non an kirika kuruk asai patu bom lang pusi Hamren Police Station ao si chirach ingti pen pirang kia tumapan than pachini to mane eta fake seal bonoa eta এজাহার এটা পাইছো আমি তাৰপিছতে আমি কেছটো ৰিচাৰ্জ কৰিলো তাৰপিছত তদন্ত কৰি আমি গম পালো যে খেৰনি বহবাস কৰা এজন জিতেন্দ্ৰৰ
চৌহান আৰু জিতেন্দ্ৰ চৌহান আৰু তাৰ লগৰ কেইজনমান আছে ইহঁতে কৰা বুলি আমি গম পালোঁ তেতিয়া আমি জিতেন্দ্ৰ চৌহানক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আৰু এজনক আনিলোঁ আমি সেই সংক্ৰান্তত দীপক ৰাম বুলি তো ইহঁতে ইনফ'ৰ্চেট কপলি ইনফ'টেক্স দোকানত বনাইছে বুলি কৈছে আৰু বৰ্তমান আমি কেইটামান মানুহ ছাছপেক্ট ধৰিবলগীয়া আছে আৰু কেছটো এইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু আজি ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব এই দুজনক আমি এতিয়া ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে ইমান কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই যি দুজন ধৰিছোঁ ইহঁতৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে ইহঁতে এটা জালি ফেক চিল বনাইছে দুটা এটা হৈছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু এটা খেৰণি PS থানা অচিৰ চিল বনাইছে ইমানটো আমি গম পাইছোঁ আমাৰ DC ছাৰে কেছটো দিছে আৰু কেছ দি আমি তাত তদন্ত কৰি দুজন মানুহ ইতিমধ্যে মানে ধৰা পৰিছে এজন দীপক ৰাম আৰু এজনৰ নামটো হৈছে জিতেন্দ্ৰ চৌহান এই দুজনক এৰেষ্ট কৰা আছে আৰু বাকী আছে বুলি আমি গম পাওঁ সেইকেইটা এতিয়া আপস্কণ্ডিং আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপস্কণ্ডিং আৰু আমি তদন্ত চলাই আছে এতিয়া আৰু সেইকেইটা হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতকো এৰেষ্ট কৰা হ'ব বুলি ছাৰ ক'ৰ পৰা ধৰিছে দুজনক এই দুজনক ধৰিছোঁ আমি জেংখাৰ পৰা ধৰিলোঁ জিতেন্দ্ৰ চৌহানক প্ৰথমতে আমি ধৰিলোঁ তাৰপিছতে তেখেত ক'লে যে ইনফ'টেক্স কপলি ইনফ'টেক্স বুলি এটা চিল বনোৱা দোকান আছে সেইখন দোকানতে বনাইছে বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি তাত গৈ তাৰ পৰা আমি মানুহ ধৰিলোঁ যিজনে বনাইছে আচ্ছা তেওঁলোকে ফেক ডকুমেণ্টছ বনাইছে মানে কাৰোবাক দিছিল নেকি সেইটো ফেক ডকুমেণ্টছটো এজন ৰাকেশ যাদৱ বুলি এজন ITBP এপ্লাই কৰিছিলে ITBP কনষ্টেবল পষ্টত তো তাত সেই ৰাকেশ যাদৱ বুলি সেইজন মানুহক দিছে তাৰমানে ছাৰ এই ফেক ডকুমেণ্টছ দিয়েই ৰাকেশ যাদৱে চাকৰিটো পাইছিল হয় সেই ফেক ডকুমেণ্ট দি সি চাকৰিটো এপ্লাই কৰি সি বৰ্তমান ITBP ট্ৰেইনিঙত আছে আৰু তাৰ পৰা মানে এটা এনকুৱাৰী ৰিপৰ্ট এইটো এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে মানে এটা এনকুৱাৰীৰ কাৰণে এটা কাগজ পঠাইছে তাৰপিছত আমি এনকুৱাৰী কৰি গম পালোঁ যে সেইটো ফেক হয় তাৰপিছত DC ছাৰে নিজে Ada berita bangkila pon si kang tan paniglo domi thakme kurang thu